Iyang o kasalelia maingo. Mona iban patoyong na sabul matay program and Kairoihr Ehute radio program number isa kwalu line isa tuaw. Upoy program mod apan kabulbulway nilang. Upoy pon paymet ay tumal kay ni ban kubron kala ko raksoko anton bayu. Wawlap ban kubron isanan gan ko on gilkan ko nanalang ko nangani ko ay tungal waw toror ang kabna karyawan kabna o ton amatungal cabinet speaker and legislature katwapak o yamami ton ko kusunat kan sound ko bung labalaban molen ko bung labalaban Bombay o yamami sound ko bung kan kay ditaikan nan balian tiyak momotso o nantaken government sidu o utak pildak and Bombay unsak sang pinglap patro dito ni kalap and Bombay o patro dila lel kapangamarang Kairoihr Ehute ye sabulaman Bombay radio program eu muyawi tapo sakasakara keton Bombay ira oralap kasambalkan me uyawi tamokumoget nan option kapna o ngai Heinrich Stevenson nan pain kap anolang me apali option public affairs nan option kapna me ban pagi da autaban radio program and ran ira kayo kalok and kapna me bid irail candidate poitakan niara December isak Riyak Desak tuaw Kabna Peterson kalau gitar Irail candidate kan mapoidar nanu Susan Kabna Karyawan Kabna o tron ko kusunat kaisak Ariet Audaban Kalokot Puyagi usus laban Bombay Wiyawir ni Bombay sa Kairoihr Ehute Dec tuaw o puyagi tron kamitian watak o kilele usus kan Wataker o kilele nikanay na ballot that siligaw ni sus koros o pwegi election commissioner kameleletar pwedaan ni sus laban Bombay nintuan ruwasan tayo dala isa kan pukan koson na din Bombay o pwegi wadawat sa bal ong ni eo seren waynu nan pinan ko koson na raban pong miyayar nan pungan senador nan pungan sonster Adalbert Edgar o candidate o Aurelio Joa uyawir na riyasa kisuan November riyagutua o aledier kamelel sang election commissioner o murin mo miyaraban bong kaptalong nan molen kopong o nitisang bagpayo Ehute Dec tuaw molen kopong gedar kasandiyaw kaloktan usus pabit poidan candidate and kolkol din labanan siya o boyagi itar pilar election port o committee kanan watak o kilele usus wiyayar aray kobuko me koyang rail intuan ruas and tayo Malaysia kan pukan kusunat and Bombay o ang sawat imakare na nintuan anaman me mirei ban iralaw tuwaw ratigtigeo o iralaw tuwaw ratigtigisu and pasanan kusunat and Bombay ngay Marcelo K. Peterson kabinan Wayne Bombay ang sawaksin kalogitar me Tarobo mayang kalau buat maran candidate kan mapaidar ong ni option kabna karyawan kabna o tron puinan ko sunat kaisa ida mesay paidano sus nan pungan candidate sonster Adalbert Edgar o Aurelio Joa ong ni Eusher legislature ong waynu kalau me ban pit is rera me paida ban pasan tame molen kobung pan kosonet Kabna Peterson Sailar kalau kuat ni December isak
riakit isak tua. Yet Israel me poidar nintuan men kolokot kasaladar. Option Governor Honorable Reed B. Oliver ale du sus nen lima bugil may isak silu the person wana isak point to isak silu. Option Karyawan Governor Honorable Pelsiano Emperman ale dia sus tuakit wali akan paman the percent lima isak point pa isak itu. Israel kan masus na wrong na legislature ka isak sangmoin kiti. Honorable Francisco L. Yohanes ale tu sus riakit waisak silu. Honorable Mekare Miguel ale tu sus kit isip wali isak tua. Honorable Eroline S. Mobik ale tu sus kit isip isak tua. O Honorable Tagar D. Daniel ale dia rusus kit wana bugil may isak riyaw. Sangwin madalani. Honorable Selden Sinet ale dia rusus riakit waisak silu. Honorable Ricky Carroll ale dusus kit wal bugi isak geo. Honorable Hudson Abraham ale dusus kit wal bugi baisak silu. Honorable Nelbert A. Perez ale dusus kit wal bugi isak. Sangwin Sogas Honorable Austin T. Lambert ale dusus riakit isak. Honorable Isaac Cardu ale dusus kit abguan isak payo. Honorable Midaro I. Simina ale dusus kit sisak payo. Honorable Jason Walter ale dusus kit lima isak. Sangwenu Honorable Stephen A. Joseph ale dusus kit silisak silu. Eu Sharon Wainu Karyawan watawat sabal uyawir o Kairoihr Ehute Dec ale sang election commissioner tama po ito. Ansaw me aban San Saler aban Kairoihr ang way bakon more. Sang way nat Honorable Salter Loyola ale dusus kit silibukungan na isak isu. Honorable Adelino Edmond ale dusus kit abugi baisak lima. Sang Colonia Down Honorable Marvin Mabo Yamangosi ale dusus tuabugriyaw. Honorable Jack Sosaya Harris ale dusus babugi isisak silu. Sang Pingla Honorable Kiko Habis Jr. ale dusus riabgu wana isak silu. Sang Mokilla Elgena J. Johnson ale dusus abugi lima isak payo. Sang Sababik Honorable Stevie Edwin ale dusus silugri isak tuaw. Sang Nugwaro Honorable Centelina Lega ale dusus abugri isak geo. Sang Kapangamarangi Kasinta Carlos Luduy ale dusus abugri isak isu. Irak Karyaw Governor Peterson signed la kusunat makita lu 1% lisak and local revenue. Niabang tisamba isak riyaw. Riyakit isak tuaw Governor Peterson signed la kusunat magbit percent lisak and tatan monikan me state government kinragata o tama government lab kinragata o share on state kan up site kiyang government and non-way kan sang par riyak isak silu lel riyak isak issue. Kabina sign kusunat wad nan meeting and count and government and non-way kan o Israel count bukat bil witness te yang katete te yang patawan o katete. Kabina sign kusunat wad count and government and non-way kan ya Israel tungal kaping. Ang kabina po yung ansaw ray mera koto ka irawat metap kanan administration mawagan ap sodra megot po ita. Israel bil kabing ang kabina po yung atin administration tamuay makiyang nanaramas and tonpay pocket kan money ni Israel
Karasabag recycling, or 30% in local revenue, or revenue sharing some government lab. Me akai government nan way kan dongi on kalau tela poinan tron dongan o prasakan way kan. Irab setting kan me 30% patonan kusuna dan way bokon number tuauli line of goodbye sakeo line isak tuaw. Kabiyan kusuna buat kakalal dinan email to comparatoni option public affairs o aleda copy. Mamia mo iran pida akong kap kadin malbe telephone number silu riau sero line riau 510 te tatongki email address public affairs office riau 510@gmail.com. Kabila o kaunan nan boykan eubana o kasana uyaban kamakale tawin Bombay pwede Christmas o inauguration kasarawin kaulan kabna kareyang kabna legislature kan magdekat lang lol kadailan kap magalagal mon Christmas o mon labalab and wait ikan aral and para the Bombay porani ang tawada kasarawin kaula and kabna ludan kareyang kabna o tron legislature kaisa. Ay tungal office and public affairs pilaan kayan sa humao o pwede ay piluya vice chairman and reactivation tuaw inaugural subcommittee and media o kawewayang Israel Crown and government and non-way kan totongkan and inauguration Riyasak meban uyawi nikonop January isak o niat January isak silu riyakita isak tuaw kawewe pel uyawi me luk nan torobo ban lel Israel koros ni ansa umata ira kasilu and kabina kasanti me pit Commonwealth Christmas on Toronto Dog and state government in Bombay. The Tisha Bay Shakeo Yagadesha Tuao, Kabina Beaters and Sainlar, o Qatar Pasanger, on Kamba Official Agency Gan, Memo Tegisin, the Xindigo Kiss, Kasane, the Wiaban Toronto Dog and state government in Bombay, arrived and Kamal ni Christmas, o Parakap and Yagadesha Tuao, o Yagadriasha, Lel Yagadriasha. And men kabasa what kabna kasale da metron to koros and state government and may rent the administrative league tap logisha riau and nitisam variation payo riagitesha tuau lel kulak limau and January shilu riagit riasha the dong koros pan prong tap tan January 10 riagit riasha Koros office manager the supervisor kan hutan pan abali mau sabis kan mesota pan kinuti samton hoipagon te pano huti wasakan ni office kan me kosondier me ye wasameton hoipagon pan kin kabasalang nanansa komal mesan salir pan Koptolong kapang koptolong nan option kabna kulok isak ni mansang anti samba risak sidu kabna kaim sang kila atungol kisilugo ran mau on Christmas o peranan barakap ong ton Bombay usak ira kabayo kabna moitata natin ton port mon Christmas Pwede ye nan Christmas me panay na koros inanana tata sent. Imakare da kabna kabasa yang local chief kan o executive director in EBA. Mr. Henry Susaya me natin port udan banyaw. Pwede yang kote ananan beranan Christmas ong rail kan me mia arail tungol transport and natla. E kangong eki Baning kadar labalap pwede opisan madalani mga ganyang aleda.
turn board o Mr. Susaya me apali EBA apol dan wasan negdala turn board kan me ban halal da and kamatang o bagay and wiyawi and radio me ban kasale da ran and ale da turn board kan irawat imshakla irakalma kabina yang tawa da kasarawian ritan dispensary and waynu nialem tisam ba wana uya ka desak tuaw kulak isak ni mensyang kabina and Bombay lugonger o yanger tawa da kasarawian ritan dispensary tek imanmuni and waynu me pato saladak nan waynu United States Navy CBs Mesawas Omni Kokotan Dispensary Ward Honorable Tagar Abram Chief Minister and Wainu Waliantir Ton Wainu o Wia Sakaratan Kosong Ong Lugotokan Koros O Meyang Patrong Kasarawian Ritnan Dispensary Ward Lieutenant Brian Wood McCown Israel CB Scan Patroda o Bilwia Sakarada and Kaping on Tron Way, Poeki Apolkan or Sawasme, Sansaler on Rail, Nanara Nanso, May Rail, Patrowan Wea Totok or Bill Kaping on Yama CB Scan, Poeki Totok, Loudme, Imsaglarme, Kasarawi Wiawiran, Ambassador in America, His Excellency Robert T. Riley, Patrowan Bill Uya, Sakarata Toro Nia, William Dear Government in America, o Kaping on Tone Way, CB Scan, Pueki, Utur Pena, Mesansaler, and Project Work. Kapina and Bombay, the Honorable Marcelo Peterson, Patrowan William Dear Government in Bombay, o we are Kaping Kalangan on Government in America, Melel. Ambassador Riley, Boyagi Sawaskan, me government in America kin Patrowan Tong Bombay State, Meranwood and Bill Sansal, Kokotan Dispensary, and who me Panwia, Sawaslau, Melel on Tone Way, Opil Way, Makarani Dispensary Wood. Kabina Peterson, Bill Dola, Nana Tumal Sakarada, o Kaping on Rail CB Scan. Kanakalar Project Court. Kaping Bill Toka Monsabanu, Isonangan, Chief Minister, o leadership anu Kankoros, Poyagitame Sansal, ni Kamsaklan Project Court, Uya, Kilel and Minimin, Eupana, o Tutpana, Meban, Sawasa, Kamaulan, Abolman, Bali and Rosan Mau, on Aramazenu, o Israel kan pepilga yang totongi dispensary word kirakawana kampa enapali onaba o Malayland way o option public affairs dan option kabna eupana o uya aratungal ranma on Christmas o parakap on ton beisa office ria bugat pilbadrawan kasak korosen perabaran insenama o sotra Luyang kapal meban kakatra kamatakala amail potkan amail tungal serikan te sudah lebih kumail kadin kubura pe office riawat enan so mau ki o kawit kuburkan ki tameban mau pe adal tungal beranan taulang nan par riakit riasa ariyet iran kamadabadan kawit kan Puan pil patrong iran kawit cekan meginsang eu kubur. Maka pan yang kamadip kan besakawan wai mia ter ale o taulian. Ma ompo te nom serikoya mia megin tribe amen rayan yangu maka pan yang kamadip kan besakawan wai mia. Ter kiyang aman mebil yang sakawan wai and tribe yuk. Kana yang tribe
pues waram stosa te lel waranaman o kawela te bil kawela te kamela aramas betowe eu stosa te ton waram stosa kana yang pues me ban kamata o bil kawela om maur o mauran om banainay malon en stosa saik nak ake accident kawela waram stosa te waranama tiok mau tanga-tanga stosa kan pues kekak tanga-tang pum teman hame sakawan wai delu Magalon and Christmas the Alescent and Western Union sangom tungal serigan liki hakatotongi moni ong ananan peranan Christmas parakap ong kowe o ong banaynay hakater painiki ong sabungan te tadongi ong kowe kale kidayal nanti yung kanangama oter Kairoihr sentin patay kan nan stoa kan te bil wasa sotele bil pogate tiarakta o kisang sorum o saranam panay nanti yang terperanan Christmas o barakap nan chail kalabus tenan barang kedai nanti yang o yang taweda sarawikan bakin uyawin an ansong Christmas o barakap Poyei wasa me kawait kan pilken wiya. Kabarani on boat on serikan yeremen kasang railti nan Christmas o barakapot. Kabarani yang kan nan wasa kan me kamat en Christmas o barakapan wiya yeremen sakaula o pay te wiya da mekut mesodromao pom saladak ay rair di sanguk nan ansong peranmot. O aramas koros kin pagabaga metiak maukan sang rail me mungkin mong suwet te tiak sotoma. Kempay na pali o nabak o malaylay na state yang agak polis en nan weikan o palantir kan pan eubana o pukoki apali onapa o malaylay nan kausan kan nan ansong Christmas o parakap imagareda magaban anane arail sawas agaban patrawan agar telepon kan ni wasamere uyar pukoya doang pon Bay State Police 911 the 911 the 12 Kempay na polban na bako malaylay ng Pompey pan pakarki ansawgis wasakan me aman ka call penale sawasan police nan iwewika ni ansaw me nambabagat tan niayer o sansan Irakaisu kam saklanira Executive Budget Review Committee dan option kabna men kataman ki office koros deadline kan on ni kapdolong budget and riagat riasak hiyo Puede kita kat na ansong katra Puede Christmas parakap o inauguration O kailan ter manokoila labin masan kasampalan Bombay memasani tukat tubutu war station. Makatail bil kadrop ay tailan nan tilatan na natay bukokan. Official Executive Budget Review Committee men purong kataman ki office rentak deadline and kaptalong budget bukat. December yesak riagit yesak 12 kaim saklan ran me office kanen kaptalong aray tungal budget December sidisak riagit yesak 12 kaim saklan office and budget aban ibana komomatan budget kan o kilang ton executive budget review committee porenta on aray ban korong-korong office kan
January 1 lel tuaw riyagut riyaisak Executive Budget Review Committee Kadabiada Arai Korongrong and Budget Ka January Isak lel isak silu riyagut riyaisak Executive Budget Review Committee Kanbangana kela trap tigi budget kan o kapdolong kadirakta kan o kawit kan ren kabina January isak limauri agad isak kabina pan kamana budget din kabina pan pungkila ka budget din riagad isak o riagad isak keo o kataralang legislature porenta kasantin ran me ewe office pan korongrong ye leler pakatar sanger of Executive Budget Review Committee o ewe Department of Agency bilwewe gear kasanti wo met kan sakala Kairoihr Ehute radio program number isa kwalu line isa tuwa mami sabal mamu iran kaina mote amutungal iran kalalaba kompak kajen malbe te batrawan agar telepon number silu riau zero line riau limawi su zero te malbe te agar teleponan obiskan magen pugogi wewro oralapkan mesan saler nan program pembilihan na neu sangan program me ban wiawu mur kalangan o kasalelia main